And the mom skincare and cosmetics. Oh, my dear, take a number. Manam so cool. What did they talk, dear? Yeah, Jumudia. Number 1. It will be our beer. Now, Shamino. That's all Hunam and Casamo. Hunam no so by Ajiaboso. Pimples, dark spots, and not a hyperpigmentations. Nurse your base up massive force in your room. And not the nurse or beno, and who a drone at home machines. Abba, our mama skincare and cosmetics clinic. I had your bar, your BBN, your vacuum suction machine, your microdermabrasion machine, your high frequency machine, and the build out of meeting Bonnie in us. Oh, dear bra, Mama Most Skincare Cosmetics Clinic. I am wow, bra. Now we have Nina and Philly. Come on, and Mama Moshe Accra, East Legon, number 3 Boundary Road, and now such shape Yonswa. You will wager before the West Hills Mall on the Malam Kaswa Highway, no so SCC Junction. Mama, let your skin do the talking. Play my tessa, oh, bella, I can't get you to town, look on a cool bella, Chimbolo, oh, bella, for money, okay, shy player, oh, bella, what play my tessa, catch a choo-choo. Chimbolo, Chimbolo, oh, bella, for money, okay, shake it, for money, okay, shake it, oh, bella, what play my tessa, Chibo, what play my tessa, oh, bella, Kaja Chuchu, town, oh, bella, Chimbolo, Chimbolo, oh, bella, for money, okay, shake it, for money, okay, shake it, oh. Problema tessa chiwe problema tessa obele kaya juju ya juju tamu la panu obele chembolo chembolo obele omori oke shake omori oke shake obele hallowed be thy name hallowed be thy name ye bidi amayen enavia yasi asedanka wudi krokro no empepe so ya wudi abedranyi ahoden eye wankasa wadomola kwanti na ye tese de yetie yede asedanyina ema wasafo awrade woye agomenyame ye ne wogura ye nsukom woye abrempom woye awura asafo awrade enewo yedi asedanyina ema wate woyo woso adoto ya wunso akrokra yedi wachi na se awura mu aheso enka ye da biara da onyame ben kra ne wasafo awrade
Ohu na ho eye nwanwa. Senya safo Awurade na ye se ya da san Israel nyina wa ma yen kan. Se ene wie Sompa Nkomo ye ne ya bedwafo ye tiefo ne ya hwefo nyina no ye da so etia se e wa asomdie mu. Ebusiafo ya mamu nyina mu ha adamu ase. Sompa TV ena wani gusu a wo hwe no brekro na wutie live e wo Kumase ene ne mpotemu a eye Sompa 93.1 FM sanso na bropo ya matafo nyina tie edefa Sompa 90.7 Facebook no eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube also eye Sompa TV oko TikTok oko Twitter any social media handles enka ene nyina so so a eye Sompa TV / Sompa FM www.sompaonline.com abusia ubetimi afa we share wo online so na watie ye na ensem ye bebo so nyina so no ya trade akogo nti na okekenkan enya nyansasua ene abrabo musua hunu bi ede afrimo dwumedie eye Sompa Nkomo abusia ne ye wo bi ede mamo amesa papa bi ba bi wo bi aye nchia de kandifo ne wase mentanya kopon ya dum no de dum ye ne a eda juada wono akasa besi form na waba betena edwa no so na nema nyina so no etimi atoa so akonkan medidi ohene yire maame akua yeboa esia mabronya obetimi afreba brewatia oya meje wo so dodo na enanya menko na medi dwumen yefa mu aseda kese ne minister IBJ wono eni chief executive producer e de madwumadie nana mensa otafrija wono so eka ye ho abrampa eka ne die ho obetse lamina so emu akakra enso etechre ya Gracie Rexford eka ho school fees and afa Rangsford Fiddles and edom ni nyina ya MC aho for Mr Dave ekobeja sempremo ne dom ni nyina so no ebo ye chi dom Kokwa Veronica Jando and Fedri Evergreen Mama, one Akosia Somo Sodella, Mrs. Japan, Nana Reba Cope, one yuna kaya ho, and na ene every suffer quabla, watching Nedra Wablo Musum Semna Ba, ama Mrs. Champo Councillor 1. Oba hima papa bi wano so kan ye ho enavie yenyina ye ba bebom ne adwumedie no asomo mame ma badwafo akwaba enne ye wo bi ede mamo me ma me so no pa cho me ma wa akwaba ya abo na pom ti se o ma hima ho aye fe pa obi bia anya me fe se uduku na ya chese me o ma hima afo amaba na nkasa no mo wo swag ai bibia gyegyere mu bibia wona akwa so ma ba wabre na me pe wa hwe na mpam ba ye fe na ba ye de odi si abro tie se me ma wakansa kekense bia wi eno de elene sen yedi komosi Dewa Nkomo kasa ye o kasa ye Nkomo na oni me die yedi komosi na wo meba na wo yedi de me sache kasa Nkomo kro na obi anti popo brim ya chewan promise no afeli o pe kakra ndafre wo de chire me de ye mi chire kasa mi nkopekun me de ye min ka sabra mi pe ni papa me pa o na mi ala me mpe na ana se do se tie de obi ampa okra de kan ni paso ni test oh wala why me wala no man be obeda no tim na ho tim na ho David wo tim na obeta e de all the weekends be ma be ma ka sra so ka wonsem ye o dra na dra se de na no kunu ya wotim ne o mayi ye bio se me mari kwa de se wo mu ni ya se akokwa me ntim yesa me promise me kru say ya wari mpuna me 30 years and now 40 na me kru wuja me kra me wari bi oh enti se enne na wadi wo bo hyen so no me wari bi Abroti enfa ko ni na enfa ko ani ko enfa but me ku so make it adana ebutu enye it's a week bia man 50 cedis packet was one dancing ni Abroti me dance ma one dancing no ye tu wona po na me 50 cedis mame da bi Dabi na wudi grade mi za o de me twaso ana yesa kakra obenya no no oh na wa de kwa yo keka kwa o keka so o de ye imame panyin
Mami. Say we and the mami no and the one. That's what camera movie. David. Oh, no me a cham do with you. Me am a cham do be. Stadium. Yeah, ko stadium watching. What the piano jo dia. Oh. And I just no abre. Me for the pia awia. Na say awia so ye ko heroes park. There be your portrait clock na. SG mom de ne kwa. Kwa fe ni ade ba. Also for ni ade say me. There be nyon sa. And now but so mention and Tarisi and enter to me. I'm not here yet. Say, and you're threatening attract. And no, wouldn't the can say, Madame Betcher, what dear? I was an watch that dear. Young I'm not here Nasi. Now you know what's so send this wiki. Wodini na afem amabe bia atoto ye onyankopon basa ya don onhira wadwuma no ni ya na wo ye no ye judge ba kopanya kopon ya do adwada fanka fo nyina wo bete ne nka na adoma no atimi awoso se osa no mamu busare nyina no wadawroma no ho dendenden boni BNC abrochirefo a mo frɛ wadawroma se ye ma no ogina home dwumadie no wodi ne nkurase na no odene nyame so ama ne nsa so e na brabo eti ayi obi to nyo se BNC asem bia ma dia ba nyina ne se nyame ama ne nsa so oye bufu otimi tewe oya adwuma won kranse nyame ya adom adwoada aba Sunday nwumre no aba be wadam be ho eti ye damu nyina ase ye nchia mikei antibakina awrama broni omu nyina eka dwumadie no ho abrochefo nyina ye dem ase semuguso a motai ye jeje chima dwumadie ne timi koso Sompa Nkomo konanim enche ne ye won yi anu na aba na ewiase nyina ye bebose abrochefo ye ba besra me kokko nyina no me jeje ba odifo pa kobla me tware to me tware chi nipa ayi twifo kan say nipa na say okwadam oto no metiem me twa na pem and the poem no tiem sabe pepe asa okay it's a mini ni bodyguard ya me de ba abrochire ho no be so ji ho na wa hwe na wa anko so je ho o da bi me jaji na no appoint oh me jaji the only problem eti Ghana man nyina Ghana fo nyina so da mo ase ye ko maadwa ho ene oyibo national ke edu gas oven onyakopo nhyira mu nyina ana contractor ni e fa say original Nigeria papa mu nyina ye chacha mu na software software to collection waje collection mi bita sa akwa nan azaya sa papa no hu na bedwane o ne oba ya de o dem na abedwafo ne na moteye no na chese bibia eda na akwa munyakopon ya do medadwo da mesa papa bi ohini ni ono akasa ba betena dwemo na enema nyina so atimi akonkan abusua ye nche ho kura ne ye behwe na ye case number 1 no yetimi ede ahyehye so na nipa bi eboa yen enu achi ababa wa bi betena se wo so Africa so na ba ye se na ye enu achi be me bi se enu a na oye na enu a bebe bi say obema ne dan atenam wo ka so a na Facebook no de message ne to ye na wada Roma ye the production line beto so me dofo a wo send ye message no ya na wa frɛ ye wa ye nimo number nke ya frɛ enti ye sere wada Roma bresem ne di wodi ne beto dwa na watimi ya obi nim no so ana wakai na maya na odene number na maya na se bia ofrɛ na okase ono a ya frɛ no na ye ne no ahwetwe nkomonti production line no na edaso no wa se bia so so a wo betimi afrɛ esi so na wo dia bana Sompa Nkomofo yetimi aso mu abia emani 0541 126626 0541 126626 0541 1266 26 Sompa Nkomo production line o wa assemble ha wo opese ye kama wo betimi ye na obi nso so adura da Facebook me de odin beto dwa enche bia wo de bai say ababa no betimi abetena wo dan wo kaso a wada roba ma ye nte wonka wa bra wo frɛ number e de ama ye eno enkwada ye fra ye case number 1 ene sana boatema waba ha se nom ese asem bi ha no na ofri eyekuma semrom ena eba ye ede na me pacho ya behwe na baby ofri ba sesi ano na ye nya baby o nti brese mu no ye behwe na ono ankasa na kira kwa pote no watimi ede amayen eno ti ye fra ye case number 1
asana ba betina sintini ebehwe na yamano akwaba na yemisa no ababo atema me pa cho akwaba na what is saying pa cho you me pa cho mon setting the microphone emma me busia na ye keka dia koye nim ne yaka kira wo se wonum amubo ye chidom wonom aye emabaya wonom efaso anase wotoho ema ye fa won so etwenso no ebra sefa temo no ye behwe na wadwa tonde ne yetimi aboho da ronti no yema ababa wano akwaba na yentie na asem ne kakra emra medofo mpacho akwaba biem yeah no na apom to say nyame aduma yo odi ni nyina de say boatem adien abena yo eti ufri hefa ne baye mi firi kuma bodomas kwa ubodum wase kuma ubodum wase yo oya kristoni ana oya kremoni me nkwa aso osom nananom ana de wonsum bia wakwa asori agyan ntese no yeka se so bibi mo na efa kanta mo abeso de wahimu adaroma me so bible pacho mo fa bible no emma no mayen ebia na nyankopon wayem bresem no obesa asori biem na watimi ato ne nyamesom no eso na abran pacho peja kwosoro ne ka we di machi me abran boatema me kita twa krunkrin ehya bose asembia me beka no ha se no mo no asembia me beka na eye no kretrodo kontomponim enti erade boa me court all day in court odi for me that say oba bna ma yenti awia wo se de be na ha wonti awadwane aba beto ai se yenso mu abia etiefo ne ahwefo nyina ye krado Pamchame ba ya nya bone. Mi firi kuma bono mase. Okay. Ana me ba kumase ya. Ja na mitonsu. Mitonsu ne kakala minyeska. Ana ja. Me de to won na mi sister ba wo ka say wo padwuma ba bia ma me. Disask enso sika na ya de me de to na mi sister ba ko ye kurom. Ana me ka chele no. Ana o se wo ku sika da bank. Enti ni baba ako pani no. Wonna ya no this ka no ya de. What is can send na no de scanner da wa koto bang am ntimi invest can send ne ba no invest can enko okun ti kan won to bang mami ntimi diska no mi jimi nua ne dinti na mi diska na de e ma no mi diska ne ma no mi ka tell say edi be abosom ya me de me ba jimi ska no na ene adwuma aka na me koye ne mi diska ne bia so na me de na me de aye adwuma mi mbokura mi ni ba biti ba bia na mete no ayesa me shadan na me shadan to minister pedwuma o bi ma minti e da no magye da na firi minsem me kwakro obi na ti da no minti mi nkotena da na ja me ka sa akire me nue ana ase wate ana me sen is kenti di be 3 weeks na minister ba ni ba kumasia to oba kumasia no ana so oba kumasia no ya abotre na kasa wate bibia be ye ma asem no nhya wo so ase ode ahometie na kasanya abotre why home so na kasa boko maye why pa cho oba kumase ana tobo ase wate I say pressure bia ba beto so empese metimi aka dabi yenim mo amoba ha se no mo mbe kasa de wasa wo pante dodoje wa home asem na say yaw na hye mo na yen kwa 21st clinic for home na sese na me so mo ma no ensuo bi nom emfa ma me na bibia ntofom emfa emayen 21st clinic the sciatica expert abusia ene sciatica yade no ama emubuo yade aba beso nipa pi so ni nyina ene se wotwetwa ahwefom ontimi ensori biem won sisi achi entini yes awofa won to asefa won siremu esane wonantu beka won nantini wono eto da bia na ye wonum ya pa no chese wo mu jomo ho a enje ade bia wo ho a wo so mu krampa ansana watimi aso na wo anya saade na chese wo ya atofom eno na 21st clinic se wo ye sciatica expert bra na wansa sa yade no emfamfiri won fama na eno achi no wo se hepatitis yade no how wakwa ya se bia se wo de ne hepatitis A ana se B C D ana E ni bia
wasi ensurechefo ani kire ho na wontimi entu ase saa so and waka cho say diabetes e se yade ni nteno na nsen wasori e wo dua so obu wan so a waye kese am no so utimi dufu saa na wo so asate ekom ta de o na nsen tente wo di ya na kom saa de o eso kom ta de on tente mabusia eye diabetes ni bi e na eyi ne ho adi e wo nipadua ni mo no wa e bia wo dwonso wie na wo twa ho ba beba na ntatea ana nsen wansena etwa wo dwonso no ho ahia no eno so ye diabetes ni bia wada roma eye 21st clinic yade bi e ha wo no ehwia overseas Safa radio nchen wo ena wode wani HM no watimi atu ase de ama wo oboase council quarters call junction wo won sabeka wo no ena Sunyane regional hospital first gate ni hwe ni mo hwa ye wo domi jom e wo enkran ye wo tachi magian bank ni mo e wo Sunyane kwatempo no so san so ena wode wani kyerem wo nkranza takra data kwa ene miamia hodo ni nyina so a won sabeka wadaroma fremei na ye ncho ye kira kwa ba bi e ben wo watimi akwa kwaji wa yaresa 0540311311 0540311311 and 0549311311 na mizo free drink and 5G mezano so we drama so abusia bomodia fo ani e kire ho na ekwakwaje wo de free manager Donny Enchen e wo 21st clinic ehwe overseas Safa radio Enchen ho afekef kunju enterprise e wo swam heya e opamagwa brosan ma brosan ya ni nom hotel din hwani mo no wo sabeka bia to wo ho Atcom Royal Ventures e wo abuakwa Water Baptist University na ebi e wo ho PNC Ventures e wo anoman jesan so and a Kofodua Poematam Kropom so no eye Ochre Company Limited want so on sa ebetimi akabi ebusia bomodia frɛ mai na wonu metimi nje so ba bia wo bia no dwabodwumede bia sɛ ye yiyu awadeji anase bia no wo fra wonum de bi bebro 0246 270221 0246270221 na yanko obo Herbal and Medical Research Center wonum so wadoato adumanu last stop so for ma me ya wono so to dokono no ne hwe ni mo pe wo se yanka nche ose nanse wakomata twon wachiri bremo ya wo ya wo ho na okoko e twon afensu so na bi wo krampa ye kase no ye from kro osa ne bia ba beso ye wo so wo se yade bia e ha wo bia da ye chronic kwankro no fo ani kire mo obo Herbal and Medical Research Center wonum ne betimi atu ase de ama wo na wo se fra wonum se sie wa bra wuto na mode wani ache mo adoato do mani last stop wo 0257 472506 0257 472506 and 0249 761 506 yan fancy wo na yan kwa abna boate ma che se de wanu mu nso kakra ntem se ne ho me no ekofa boate ma to asoma yen pamcho edi be 3 weeks ana mi sister ba ne be kumasia to oba kumasia no no ana me ho ana number bi frame ti number be frame na say your papa say oba kumasia no so odi midi ne bae odi midin ba kumase anum se wa ama me ho ba mi sister ba ko ti mo wa na enwumira na me frɛ ne oku ne frɛ me odidi matam wo fun san ne ba ne wo me ho na me se o ne ba no ma me ho no pa cho ne ba no wanya mfie be sen ya wodi ne ba wo hwa wanya mfie be sen be 17 18 mo ho na obosa be 19 okay to wa pa frɛ me didi matam sa chinchina ne ba ne wo me ho ana me se me ba no woni me ho ti last year oba ye ho ba wa antena me no otimi sister ona me frɛ me sister nwumne na me gusa na se sister ko so ya ko so ba o se de bi o ma me ho no ana me se wo papa frɛ me edidi matem se ne ba no wo me ho na nya asem ke to di matem se ame ma bodam se ne ba no mo wele tukro busa ne frɛ me ho ana me busa me sister na me sister so o ma no nti edi be 3 days me wa na me sister frɛ me no asabna akos mfre adwuma ba akos asesa ne abesia no obusa ne sa de so obepa adwuma ye ana okfre me no ka kire me nti wo hwa na me ye den edi be 3 days no ka kire mi sister say wo ko obepa so mabua na adwuma ti wo ka asa no okoya anche no sa ba no obusa sa akos ada na obepa say mabua na adwuma no asa wase am papa say ne sika na dan bank ni meyi na ade mele no
ana me sister flem no ka kire me do ka kire me wie na me flem ma mo yekuru na maka den se akozu se obapa so me ni sika ma no endi obapa so me ni sika ma ne dia onyi me die no enka no mfansen ne me pacho na wo sika ne yesen pacho 8 million okay no ede mfansen me o ko me sister wa ka kire wa ka se sika do lo koto banga ji se di 3 months na yenni 3 months ne die enya de amensapeka ana me se matimi da mankasa ana me ye din ana hwade na me bebe wo ye wo papa ho nti na kura na ya na ma me si chinja me mfa na me pese me de ne ba akoma no nti me ma me flame sa se me mfa na me na da ko ha no ye ne me kwata ma kura na me de ne ko yekuru me ko yekuru minister me ni ne asem nti me ko yekuru me ko duru anwumle anopa ana me ko minister no se ja me nua no e ba beche me ko mbo skala ma amoso se bia skala no fa ma nti so I said I just said 3 months nti me so me twa 3 months ansa na ide awa ko yiskana ma me ko ya na me chia na me ndi nko na me dame ni baya no afle minister na me ni wo kumase ya na o pa adwuma foforo ma me se me nkoye no afle no aka kire ne se me ko ye kurom me ne me maame akoya ba ko so woni me maame ya minister na wo ha no woni maame ya minister na wo ye kurom so ne me maame ya ka o se me maame ya bayifu enuafo na omunyina maame a wachem na wo mo o mene ne ya ka o se maame minister na wo ye kurom se maame ya bayifu ko babu empa bo mo se maame ya bayifu enti o sister na wo sister na ye friend sen o ye o sister panya na aketo a na chiri ba 4 ne me do wo ye kurom ana do wan so na chiri ba 5 ne me okay empanyemfo no almost me maame ye aja almost maame ye bayifu anaja me ya dem me sa ba offense to bo asem na wo kana se wo ya yira wo ho abusia dom ye to bo asene kasa wate ma pressure bia mfa na haprosi bia nyina ha se no asem na foforo no minim se ne yaw ni ntio eye Sompa TV na wani guso a wo hwe na fe no wabeka ye ho so a eno ano no sanso na Sompa 93.1 FM eno so ewo kumase ene ne mpotemo baabi a woti ye nkafre bia no se ye brapo ye mantemo a eye Sompa 90.7 Facebook abusia bra ene de ye hye mo bo mo comment ni nyina ba che ya mo fa nguso ye bekenkan ni nyina de am fi mo movement for na je se ye dwodwam mo e de am mo bi se wo hini ni wo he wa ti atomo anam ba che wo hini ni enti tomo why ojira ne naso bibia ba ye fanya me ya adomo a odidwuma won kranza Sompa ntimi sremo edwada obeba enti kaye ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 sanso na YouTube no eye Sompa TV yenko abna boate match abra nyanto boase akasa wate afeda asam no waka ni nyina to boase ne kan nyina yentie we achona minister flame o flame wo fon so e ka jan se me na me de na kosi yekurum se edidi na tan me maame akoye baako edi na tan ai won na pa adwuma maame ye nti nipa na me ne ye adwuma no ko ba frɛ no aka che ne se ai won na pa adwuma nti wo pamo me ala me se sa me na manka hwe ala minister ka se ne nyema bi wo yekurum nti o sa wa akofa to koye no ana minister no we kwa sa kan sem ni mebule sa gum no afi do sa flame ka che me se mini baabi tinti ma sa me nyama ko guni o flame ka me se me o yi me nyama gu abant me se samade na me se yo mate me ba befa ana ja wo flame se me na me se me peska aklama de ma ba be ne man do je se me hard dropping me nkwa minti me bia me dugu ka ma charge on be charge minti me nyanwu skent je se me peska enti nu ye mo no ana me ya ma adwese ma akofa nti Friday ye di blonya we Friday no was half lem woni ama na me ye gu abontin wo ma minti be se sa ne mako ana me se mate ko Sunday me ba wa awo ko boduma se ho awo kumase ya okay na me Sunday me ba befa wase blane ya befa ne ana me se Sunday me ba befa nti Sunday no ana me ko ka me ko fa me ko na ba ga bo no mo se ana obusa me sa de na me se me ba befa me nyam na me se ma befa me ne no se a me wa ha pa de enya de ma me maame ayu ne me na gu abontin me chia me sister na so a wa anyi so na ja me se sa me nyam na me ha dropping
ska kla menyam de bi ha drop duplicate ya ya senua to ketia me dru ho plug an to want me nwula inside and osa enti wo se sa de ma na se de apote na senti a wo de aba ha senom brother ya nim se wo bebre wo de ne ma gu ayimu ba de wo bebre enti wo bestru ketia na se de na si me nka me mfa ne ma ba ka che ma me sister no wontu ya na ntu ya na che wo sister na ye de na chiri benumu ana se na chiri ba nan ye no ono na se sika na kwa akodi ne wo ho ene wo sesen oso wan fa mame one me maame akọ akache maame so wan vest kan maame ne fa maame chin ota akache maame san mi sister penin wa akache no nyi me ne menwu abonto akache wa yi egu enti wan kasa de onti mi mo wa mane mako ye nu ya na me ko ye kuro mo no se so ma ne ba ne meyi mi sika maame na me ko no se sa de onyi mi sika onwula dem so wasa wa ne ba ne emma ye kuro meyi mi sika maame de onwula dem no onko yi mi sika maame afedie me ka sa wasan me ban go mai kokko pen no me sika na me se me ngo pen wo na wonim me mu me frɛ na ode me number to bize number me frɛ na me nya no o ka ja me se wonim ne ban number afedie na me de me ma me se ka cha me se me van ko to amanfo ni me van to me so aba akoni ana me de ko to me so aba akoni me de to lanim ana me so an ko ka kire no o se ne ban ma ne ban ba obeyi me sika ma afedie nu ya blene eda toso esa da toso third no mu ye program mu ye kurum e blanda no mu ye program mu ye ebo ye kurum na ja misi mi ko bi anadwen be 12 na mi gina mi hu se leba ni twa man kasa ade a chela mo ka kire me maame ti mi wa kire me maame na maame se mi nko ho nkwanda ne ka ebia me kwa kwada ne kwa o me ne mi ya de o motu agum so abum ana no for me 8 million apart from 8 million na wo je de free ne won bi foforo bi sa wa akiri ana no ko a me papa efi a wasu no wadege de ne nyina aboso me ko na me ka nya nse eda ebia ya me de no wode ne niam nyina agu eda o nya wasem nyina eda ne yesen eda ne tre na kuma ba ko kan okay na mo so mo dodo yesen se da na de nke ma na nke de me ma no podo mu nyina obi asini de nto mo se me ma no mo ya me yensa de mi sister no wan do so won ka ho so won do won pe ono me ma wo pa che se wo de wo mba ako ana wa ma oba onkomo ma ba ako de wo mba ako onyi ne niam mfi na me de me niam na me de free kumanze ba na begu ka tem se minyi ntum no anya me do enti onyi yitugu no wonje odonti yenhwe na eda no soso no momfa o chefen wo mama eno anti na de ba hasenom iyo yenko minister IBJ nche na modern ma wabode afa sa we say hono o mayen enti minister abaje asam no abadia na anamoto na kwa akosisen maame na okana se me friend na amaniwa okay na amaniwa na nkasanem se onkura phone enti ne ba ye fe no lutasafo na yenya ne number na ya pusu luta homa no yenya no enti mesre se baby a omo bia no omo te yenka yehia omo bakofo asem no yentie bakofo asem enti se de ababa wa yi kan rem se obe pie ha no ohun abadwafo no ontimi nka na asem no se ne nsem no emu oya because anadwi kwame antwi ho no na odaya abonten and odaya odi free oba awo ko race course on GPL chief for no honum na they say woda one ne ba fefefe honum no moda ya na akwada ne papa we ma ho ofe ato papa de odunko why dey odunkwa okay me frɛ na menya ada na so nko fo nyina e from bia nkoi adai wone na jaya na pacha osha akwala no pacha de your friend is saying your friend is saying ono so free dunkwa ho na se o free baby foforo no akwa akotena ho ye adwuma awo mu furu kumase anum na o ma akotena ho kumase fa no free
Ya baby ko part mu firi ne minimum. Ento hia no he. Dunkwa hefa. Se dunkwa mai brono ne doso. Dunkwa kromo ankasa na wo hia no. Pacha. E ba ne se okoye de wo ho na wo hia no. Namba pam koko. Okay. Ento hia no na no okeka e. Wa nkwa ye ho ade on. Pacha debi. Oh no dia on kan chance o mehwe ne ba. Sa wase wa wo akwada wase kwan bi so no. Wan na be han dan ma akwada ne eye. O say obi otimi hwe ne ban sa so for otimi hwe na nka bia nka dan ba kon so say. Wate ada. Yes, wate ada. Abi asam no so ho ya be ma no so dia hwe ne. Emema bi e koblo so for bia be ma no say de wasi aka no no ho. Anti no de Abrantia we na nka sa. Emema bi e koblo. Kwa no de waka. Ma baby poti abrantia no onim. Minim se bia emfidi obi hu wa hai na ama na. Ontimi nkasa. I don't know. I phobia chi no. Ebi so na mi wo hu minim. Oh, so for Jawase. Abrampa de no nye fe kura. Ada o just for him straight in into no. So for tuntum na to so ana. Asa wontimi nkasa but oba office one so na oni abije di nkomo fine pa. Mate. Ebusiafo yenhwe na yenkwa abedwafo nche na won we de enkrato ne edema abusua yi ne sister no ene be ma no kra nso so yesra no akora na ba ha se num se abusuafo no so ahu a Ole ye ka we ni wi a. Wo kra wa be hwa wa ye bone wo ho. Menya bone. Wonya bone. Ka we ni wi a chire ye ba. Mesa. Wona ade wa asem ti de yanto nkra ma ne sister no. We si ma mienu pa ye na ye ma wo mo emra. We fe no in and out. Obekwa aba. Go and come. In and out. Yanko, odi yanko. Abrotie na si on se asem se de enwe be sika asem no. Asem no o ka asem chechi producer nya ina to ne ye ra. Ba e mo so obeduru ya na kra se de ne ha. Ana asem so de we obi sa ka asem no obi kra te kira. E ka na koma. Ne wa bi ko ba bi odam nye. Wo ye oba ho ofi yie. Enti se enne na kwamia nkoya akosi de ebia ebetimi akoyie enti kase bi won ma wo ka wo na wo so oboa ho ana ese de unwale bi o ana wo mfo beba bi wana e wo so wo hwe kwa befa so a wo betimi aboa ho kasa wo kan unua ban kwato won ma abukasa ise shame obasiro nenso adidija animura nenam ye moja abrotia ye moja o ye from bakum de na efire ye nyine ma moso efire nya odia efie no enyo kwa odia eya busua ade nyine ye firim ne nyina ba behia enti se abusua fie bi wo ho ana papa fie bi wo no mo a okọ agya kobra efie a obia won de obia de sisi ho obi nkofa ya de nkofa jon de obi nkofa ko de nkofa ayibu ade obia de yesi ho enti se ni papa ko fo se me fa sa da makomakom yensa afa dan kwa keto na ka ho a je se asa obu ni pana bra ni sum ana ono no onka busa no wana ye ba se ni nua ba no mame saka wo so no da bia me ka me se me sa mo blanti no wo ko wuro obi adwuma mu a fa won gu ochi na bo ebra ho ase se wanka se oba wi so to timbo bra aka kokopro papa fie so ma me fie enye ne manyina nyedai emoso biem no bia sanka bi mani bi no nem na kajete odai wo wia ba bi wo mo akokoto fere ka be ka chese otwea na me na atwa aka anwo be chimuduku mi vita be giska na e basa wo na nyakopo be ka kuo enti bia danim wo die na wo yiri fare die mano dia ka no mo fa ma han na mo fa mo efie no bra anya sadia adidija edi mura nenam etabrotia won to the wa no momoden ana ni sika no so no won timfani what data na se ukunu e wa account na wo ukunu account wa wo nwia ketuwa esika na koje e wo ka ukunu sika ho enti se esika so ehia sanya sadia edi e problem e bo blimblim ye nyina ya de ho bagim akokojini sika de ama no etabrotia ye to ne nkase ye hia ne immediately wo sika ne mra
na dara so fa no de ba kuma na sa entwe ye ntrase am won ne ba we nkoda kwa be ntwe won si dan enso se nipa me da ho o si da se afanya adwuma na ka se nya gyanemu ye fanya wawa okay wa ka se me de dan mu ye ne da ho okay yeah that's odi for kwabra no councilor 1 amahima yentie wa we de tia wa bi yentu mo nkramla me da se pa na ababa ya asem yi enye meet me no asem ewo mu apapo be asem yensa asenan entifa ne nyina akọ me de ama ele fa me de ne ka ho me be say me start free baby kakra okay and it say asofo aya wo mo abate se pokwa bran ya wo mo tititi ase ohun edru baby aya yenhwe yie kakra wonyankopon adwuma ya sebe wode amaye ne ya tafre ho no ma ya nyimoso what I say yesu adwuma ne ya tafre ho ma ya nyimoso nya se ye ne kofa yesu no eba ye so pa se metiwo no mu mawo ensun na me nkodam enfrata me wo ma no manku wo mu o manya wo mu o na enna ya wo mu anyinyine no ena wo heye me di be yie ebe be se wo mu emra no mu tsan na ka emre pa se meti ma se wo mu ana pokwa ba me bo a emra no mu tsan ka meti be ko mo rough ye na ya wo mu anyina ya wo mu dompe mu aye dia me si me bo mu anya yie no na me kwa ko se wo mu enti asofo no mo kan se ma kire nkofo ma ya wo mu to mo bo ase enem wo mu ye frunti ni sika kakra ya wo mu be dinti ewade be bisa wo mu mami ya wo ne ma awone ne ma etie asoro kakra ye omko yin ti hwe ne akwa tie hu masam kran so ye yenko no anisuo enti ye akonkyere ene mpai bo wo ntwetwam bia wo twetwam ewiansi mo ya etie wo bie ni wa ye fi ofri mu wonni asam ka na so no wo bia de nani na ehwe ade me na ka wo se ehwe na akomu wo be hwe ade na wo efre so ko ankyene wow entina ma yanke cancer ko je se bi o mesemika enye obi ne nim yansa so akọ osofo na waka asma che na odi besie obeka ne bebre ene maami ahwe ne ma wo mo ne yaka wono no ya o ya koda no ya bia nka obebe ne maami so no otane bia edai asa no ne nyina ya sa asofo yi a maami fu mienu anansa nuafo mienu ekọ omo ene omo de sa ntutuye aba ene otan wo na ne ya kan so say ababai wo asam kan so wo hu na asem eka asem ya ehia no epa no tumi no ene kan be ya yanka wote aseyi eso nya na ode e baaye woni 1 cedi abj ene ma ni 20 cedis na metewo eso ofan ko towo adwane ni sese ye oto kapreba krampo ebi ne no na wo nua pani no ya wo ni se wukunu so account so ni account wa da no age ni 8 million na ne ye sene se wuji wie nso na wasan abuna brand sun wabuna brand sun aka ne ho asem ya e dia kire obi ya se wo padwama no obi ya o ma ne bibibi die obi ya wo ma na baabi ada na wa wo ye tinyame kan se okuni de scan ntimi yanka na kan so mo sa omomode na omma ne nsanka ni sika ena ebiem so no ababai na esi ohun ni se abrabon sebe ya moma busua ya bofa wa wo sisi oneme ye toto oneme ya sebe ya mfa ye nuanom enye sumye esa ye kunu krampo wo hene ye sebe ya mfa omunye sumye na nkampese ye nuanom obi a wona ma ne mesa aka no enti me afa ye de nkoka wo mo de ho enti awura ne me ka che one se wani bia ya wutimi ye adwuma enti bomode ne gira ho so na pe bibi na yo na wukun de wo de ba ya beka etwa se wo hwe ne ba no ene se wo fe to ja no bo wo to sa wo no woni ska enti nyo se wo hwe no me metimi ahwe no woni bi enti ne ye ka ne se baby no ya edan ya busuadan no woni obi a ye owo abusuamu bia bebre wo abusuadan enye ba akofo dia ye nyina eche kakra eno ne ade ana se pepe akura ba mu manipa mienu kura etimi pe enti ne ya kan se baby ya dan akwako die bia wo mu nhia wo nyina ye wada roma na wo mu ntimi enche na wono so wonye ba bi tinto anya sa ye be kura de hwenhwere ama bibia akwako ye no a edi sebe mo na ato eni sanu ne basa nyina betimi aba ewo ekejetia hono mo ono so sebe so oto no mo okeka kopa no ho fe yisi so mo odin kama so ntini ya kan say ya ho mo dia ne mfa bibia ndo tu ye kama pedase ni nyina asa
So that mommy no one can back out. I've been saying how they catch me. Oh, put any chemis. I said, my name one an inch. I said, now me say me time no cram the biaka. How they say about asa. No, Coco was on yet. Aye, Mrs. Champo Councillor 1, and I had saying in Canabusia. Mame kaka kran to so. Na me fama enuafo ne se yesi etire eni tire nka yenkasa abonten so for me fam kodi enso no kokoba eneso no dedeba ye nyina ya krobofo ma na ya na eye me nwanwa se enipa bi etimi tena wa na yama enipa bi omufra abonten aba edintitimu aba odo a eda ye ntem ne mu enuafo de pa yi Mrs. Champon wan kasa wo mama me kwando sister bi o wosere so ne mam kwando wo ayi pankro no dwom ene mama Rose ka kire ya ono so wo fe ya se ame so me wa hai ye be ko said ye be kasa said de pa se obi beto ne nsa na se we se be nkasa we se hu wo bi kura po akasa tia obi no woti wo kura na ho hyehye wo sa asama me ka kire me nua de man ka ne ye nti no panyimu pa akola acho ma akola so papa nya tew eti dia na sister chejamasi amatumpo na ne yase nkwada anase nuafo ankasa mu firi yafukro mu baaye ene madane atamfo ena meka kire nipa o ma wadwuma no wase wadwuma anase sei asem na baba wa idie no me de me hu no sei de dodo na bia na Mrs. Champion so ka sei yi huhu ma asem no akokọ ba wo so aya yemfa na nya nkwan mum ya ye pese wo dore sade na so ne ye ka kire wo sei se huhu mu asem ba ye nko no wani so yes wa ye big mistake so for na ojina ntamo kache omo se omo maame ye baifo no wano so kran pon me hya dan hu se so ye sofo anyakopon afre no se ye satan so na afre no because yesa sofo no binum hu wo madwuma ene nkyerɛkyerɛ mapa ene kwanua so obefa so asemba na so hu maniwa ensɛm a obefa so aka na waso ano na nya se bia wo ye sofo do afu na munte no so se maame na ye me oyi Jesus ni aso de paniti ni a wone mama so say ni de ensa ba kwa so de bo asenum enipa wakoma asenum no ye nya de ensa to nsa benko bo so benkum say ya wakoma no ye tiamu na nipa ni gina bani mo ba say ekwa wakoma mu straight to ye de obeto na yakwachi aveda hom na ye adwuma on kronkro take control Jesus fire Oda me na meka na ya wo so adoma enti minyanka enti fire ni ye bomb just say be ye honhom bia ni won se be ye honhom ho maami meka say woni tro no ma ne mani bi nte no saa baifo e bia ye hiani maami bia ne ebo de baifo ya no akoyi Dr. Brother Foster e maami ono ka che penny paka fla me kra me refi na maami nua ono ka che ne say ye friend say wa ye baifo na ne nua ba penny bi o no ka che ne say ye baifo What a ka be hu de be fo ani so ye maame no ma ye hiafo ya ye nyiri kakra aho kire nti no oba hu sa wan kasa ba ya nim na ye se ahyada ahyase apro na ye hyada nyanku papa bi ensra ne ho na matwentwam nti no wa na ye baifo ekwam de na afia wase me yam afia monopause ni sa bedum no kasa obi de akra ye nsa bodamfo na afia ye se wa bodam ene o ye baifo ene o ye sei ye ka kire ma no mo ani na ho na eda wo ho enu epaya ena ya na entafra nya kwa akowuram ye sei your friend is abo we say what one as a one ma ho kwan a kwantoa wa ma ho kwan anya de ahoma betimi aso kon enti e ka kire ba no omo mani na ho sete sa de but menye ababa wo yasemi a wo kan eni nte no mesre waba panyin ya unua ya ba bebo kwed wo se wo de simple unua na waje usika no amaniwa anima aniwa papa bi mede hye wada roma ma yente won kan wate na so asem ni se de bu chemu setia no fa bread na nyina atwati ase ne 8 million ne de wada roma se wo ba no wa anya makrampo na ye hwe se obeka asem ni wi animu ya no ye bepe na wonua da bonten na binum so dan wo fie se de ne ma agumu na owu so a ne akwa ye kunkuntan ne ye beje ho nsa abode no okogina nam ho na maame wonyi bi maame a akokọ de mepe yi ne sere no box mienu ne yi no efa ye nkosi hwenti ye hwe ye ma odo ne hini ewo ye mu na bibia enkoso abusua wo so wadwen kire bread na so no 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931 mera phone pa choma hi
Kafra 0551931931 and 0548931931. Emu bia obefre bia no ye beje wo so na ye ka kira wo se wo kire nyame ye adomo adonko na ye nyina ye bo ewremu ewo eye Heroes Park Baba Yala Sports Stadium hwa na ye ne enkwada nyanka no akobom aye party kese na ye timi asa ede ye ho enkomo ebusia me pa cho ma ha me dofo Pacho, me do so hima. me de share wodi ni ba bia wo frefre Pacho, you say me any me do kasa free sinyan. Pacho ye nti o me dofo Yo, Pacho, ni de kwa so adu amu ye no, na ni agye mu bebre. Na employee no ma bebre ya no mo bam ho. Awo mo komas ma mi hu de min kan kire mo. Omo ne be ma tia bebre kura ni bebi a be ma no ni firu ho no ma wo. You know, aka me friend say e ma no ayo mo tun bo ase. Omo pe be ma omo yo de be ma ni free ene bebi a na busia fo kura wo. Aka no be wo a ono ma wo nya sa dan de nyina omo ma mo bledo. yes ye da say me dofo se en fe no nto nchenti ye nwura ho no Pacho ma han Somo say yo ba ma se Pacho ba bia wo frefre the person sabdolu. Pacho ye nti o By the media they come here, a big out, a good young bit my son. Ejana mu nyini mi, ya ka samu to ke jasu na se, ya ka su ya ka me re ya no ko da ji mi so so mo ko mo mi. ye be Kan bit my ampa. ye ntie ni nua na num asem ntine ma ye ka asa ne bi ono so beba na enchemu bi wo ho ntie ye hwe na ye nsanka ne nua na nsa me do fo Pacho ma han Ye nua obapa. be ma papa bi udin ba bia wo frefre Obapa wo number 1 Celia Kola fire tender was a crop on farmers. okay Pacho ye Obapa. ntie o Nansen ye nua ma no mu bi e ya atoto omu ase. Edi omu ba yiro omu edi ensa ye adwuma nya be ma bia wo be hia na bia wo pescato diane edi na wo bo wa na nkyerese odofo no no. Inti sister je na kwato nsuo je to diane no apa na de na aye ne dofo. Enye sa na tie. okay Inti je obe ma wo akum nyame so God feele ewini mu a woni ne tra pata achibi ye eni pa bebra ti pede yesi ye be kwa no so na ye nkọ na ono de o se ye mfa nto nchenti ne sister ne de no so minim se go kan be kwa asa aba so fo na kan e Matias ye yo ntie ne oba pa me that me so me da wase me Pacho ma han Hello, afternoon. good afternoon sir Pacho udin ba bia wo free Pacho because of hello me hello, because of sanku. Pacho ye ntie o Me ni aba na so na me ka. Pacho wo so akwa wo ho Na energy na ka no. Ana mano, ni tundi le member na kuma. Nipa no nne bi o ti no ha ni so ti. Oba bi o gbo ko ko ni yan ku yan ku ka be mara ni ni bi. ahoma ne mmoa ye Pacho fa chen me da fo ma han hello Hello. oba pa udin ba bia wo free Pacho kwa ndio ni fitakwa. Pacho ye ntie o Oh, so sorry. Hello. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon, Dofu. Di baby, I'm free. Pacho Veronica Fashion as for Mamco. Hey, I have Pamonta, Nibi Premio. No, he needs to feel. But tell me. And you are the bent in Pacho, I am an entewonka. Matema. You put me line to numbers, no free. Oh, Yabafro. Ma wouldn't be the assault for no, so yana or Moka home. And I will say, I saw for a man, I mean, matter more. And I said, you couldn't not be yelly, and you couldn't call it. After so for no, what my mom pay amount. What bomb per none to shoot, you know, the room be believe. Make two to show what all in there to treat. As soon as you show an agent no more. It's a ban, I'm catching you for no boy.
Bibiani one of if you want to say, now I want to know him. It's a couple for no, Muslim Katama, Busiana and Tom at a tip. It's a baby Mundai. Yo, Veronica Fashion, so was a Korean pon about Pani at Sen and Cano, about pin for so on into soon and I'm sitting in it too. Made off of Passion, Mama. Yeah, no, Made off for the baby out free. But a friend would do because of Central Region. Central Region here from Adaroma. I'm part of Moment Casing. Pacho Yentio. The Pacho, or sending me a bano, edges canoma, Niku Coton account, Mamma to me late Cacrentia. I saw Pepe. No, Bama to me a disca cotton account to Mudia. Limia bano, who know a disca cotton account, and a two fee. And you want to go for Niku fee, Nadia, only cool, no let me fee away. Now, oh, okay. Hello. Hello, Medafo. Hello. Debbie, I would see a Bianadia de Yetia so. So, you feel bad about a station. No, sir. As someone who can maintain what I say. Oh, ababa wa bini sister Jenny sika so de kwoto ni kuna council na oji sika no so so a nensa enka 8 million bi na papa fie so so say ni sister na yi ne ma good abonten wonya dan so mfa ne ne ma ngum enti wo oji ni sika ne ma me so so aye bai fu nti ama ebi asa ono so one ne nua ne ma me e free nti oi ene de mo so abato mo de mo yiro mo ho na mo gina de ma ya ben sa pepe ya dase me pa cho ma hi Yeah, me do. Last call I would baby I'll fry free. Pacho me so blacker. Pacho yenti. Me say ka me waka ni bina. Me person ka me nya personal number na ka me no din komo bi. Jina so kakra bi my why? Jina so my ye phone number na sorry e be fro why? Okay. Yada se papa ye ebusia ye de ni nyina si ha se nom na ye nkwa computer so adwade emra tew ye ba case number 2 ewo ho a ye de eba be hyehye so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert oda sani wa hu siesie yade bia ehiama wo abribia twabo ase a wobekọ ana se dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show na wo mu sencho mani show bi esa ne ma pa wo de asiese wo hunti na de make nyina no wobenya no wo Sarako boutique na ni made bia e fele de na yakono wo eniema ne boda fom se ya tap se yenta de e ma ne mema de enfada de afempa boa ahofade be na wo pe Madi ahodo watches Mr. Whoop chain anasa whoop choka biara be mo hu sesi ani mo ma no pesi ahodo me kana meja die e ma che papa bi say ye shesi awode be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa hu sesi biara wo hwehwe efi wuti so ekopem obara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ni mo ho ye wo bi de mouth ye ni ama no ye credit free take memo ebi free UK Dubai Germany ene Miami ekeka ho Sarako boutique
music ana. Enjoy papa. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ana obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba. Matia kanso. Money papa hunchwe. Why keep hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi Yawon, Espejam, Emi Munyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say a necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space that would run in Bishop Jewelries. Yenim frititi we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pepia ye want set wo and ye want baako Bishop 75 jewelries what say wo ji aware wo ye suna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wa ho sisirie mu di de ode be hye waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine ye jewelries die ye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma e fon ani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia ye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why keep hearing voices reading, asking na se dia wodi ni da so ha ba ho danse yi die jama o ma ye bibi sunku bi ama on akosia na se wo de onim se de pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so herbal clinic no no ye dera dia si na me se da de mentumi nka na mom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketewa wono so asimu sei se na STI ano gono any syphilis no na line no na ani da so heba na okoya unya na yaresa na o ma me so me ko honom elisa matiasi ye o ani o madura nam o mu wadran kasa say ye stroke koko ye wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid unye operation da emema ye mre ema o haw e wa fiti kromo ani pi sunsum yare ani sunsum haw nyina ani da so heba e wo homa Kumase o wabua kwa makro na kisa fitamu janse hwa wasa Kropon or farmers or Plaster Hotel from 0243 649115 and 0242 655 325 and that's all herbal clinic and that's all Mema wakwaba at the Balidians Washing Arena. Every danta the Esicawano. Sawu a lazy papa, a bit is a bouquet. Lazy, I would wire and the pizza and the kama, and now supporting lace and I walk at your present of Yassi. Can't say Papa be out that down, who I know some why he even an essay to me. Materials, I would wire and the come man and Mema and would be a mouth of war. Strangers in our pay. And now say, dear, make us say, Ronya Easter Eba, water sheds come and be a papa child of war. And Maya, when you show what Bassa would what the apple be a begging at that if you are.
aseno silt akupo enso kuso aseno entuma kopedi ayedi coat anase silt akupo nina ebufu ewo Lydia's Fashion Arena yetra kwan ewo Kumase ahodo runabout Adia Beba Hospital wa yema no 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494 Lydia's Fashion Arena na and near my papa na adjosioni ha if I shop na me sha dey o bag bra ade enna so biem na tell me about me see ba queen why me say bra said the time about me sha esia gimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye we dey do this o fa ni nyina bra se me ka se me di time about me sha ho adanse a riase nyina ebe te me nka enti se malaria we dra ni time about me sha enya nu ko die na nu ato a wontimi ani die no we dra ni time about me sha edre enya ma oba wa fa afuro die wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time about me sha edre ibi no hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo achidi malaria ibi ansa ayo se time me TIME time about me sha afi malaria fever bi ada ni ziba ewo mu no ebe tua ubenya bi ato ewo over the counter medicine sellers any herbal shop to do na mu FDA agi edwadue nkratoi ato mu Mokaba e de mo skincare and cosmetics e mo die tie ka honampa honam so ko body the talk dia ni ajumu die number 1 into bia wo bia a wo hwe me no asa honam no enkasa ma honam no na so be agi aboso pimples dark spots and na die hyperpigmentation na so be so akomase force ni adro no dem na so be no ehu adro ne ehu machines aba e wo mama skincare and cosmetics clinic aha de oba e wo bibia ye wo vacuum suction machine no ye wo microdermabrasion machine no ye wo high frequency machine no e dey bio na wo hwe meeting boni ni na so ha wo de bra mama skincare and cosmetics clinic na ye mbo bra na wo hwe de ni na efele come and fama mo hwe yen e wo Accra East Legon, number 3 Boundary Road, and now such shape Bionswa, they will wager before the West Hills Mall on the Malam Kaswa Highway, no so SCC Junction. Mama, let your skin do the talk. Ebusiafo yadamu nyina mo ase amamu akwa ba fe na wabeka ye ho ahasenom eye Sompa television so e na wo hwe na wutie ye no brekro na Sompa 3.1 FM and also was Sante Mantem Kropo Kumasimo what ye nka edi from Facebook no eye Sompa TV Ghana and Sompa 3.1 YouTube Twitter and TikTok ni nyina so eye Sompa TV sra Sompa FM na enne ye wie ye case number 1 e was Sompa Nkomo dwumedie so ye kwa ye case number 2 nene some we say the afaboni o ai who watches the watchman yes the process for party obi do obi ka wo mu na ya na kobo attack sometimes na wo no mati mi agisika no ele de obi so de bu process ni bo de wo de awon agon eti eye Clement Essien ya wono so everybody kwan no en na chese wabase enema bi ya fanase obi ya de ne sika adwa na nkenti no ye nhwenka bi ma no Sompa Nkomo efo nkwa ne betimi aboa no we senya sa we de ye bu aka ne simti ye ma be ma no akwaba medofo mpa cho akwaba na pom ti sen amiado ye da nyame ase odi nyina de sen me din na decrementation okay then I say oba be si o brother nine me bla o wenchi nti me na nsem be si na we police ni ontimi emma yentie o e de ba asem e na odinam asem na ne se me na me bla be to kai okumase ana ye ko enchi na ka na ere ese o kwazo na anim na hye na ka be sa kan de se me bla o bla ne betimi a kire yo iti anim na hye na guy bi so tuton ka ho ne ma kura ho ne ma odigu kamu na ode oton iti ye wa na oba ye na say ka na anim na hye na obenya bia de ama bla obenya engine bia de ama me bla iti ho no me bla e ka jense obedi na wonya bi no so ko
China kofa nneɛma ɛbɛtɔn nti ɔma ni sika ɛde ɔbɛnya bi ɛde ama no ɛna mebla ɛma ni sika no kɔ ɔmfa nhyɛ ne nsam ɔba kuma se ya no ɔna ɔfrɛ mebla so ɔkɔ nti ɔmfa sika no ɛde ɛnsɛnde no no ɛde ɔmfa nneɛma ne mla nti mebla di kan sɛnde 100 million nti ɔsɛnde no to kokodwe na ɔfrɛ mebla ɛna ɔka sɛ sika no ɛde ɛnso na ɔkɔ ɛmo atototo nneɛma nti ɔsan wɔn sɛnde saska ɔsɛnde 50 million ɛto obi phone so ɛde blɛ no ɛde ma nipa no sɛ ɛde ɔmfa sɛnde no nti ɔsɛnde saska ni na ɛde ma no efi wɔn a yɛ sɛnde ska na ɛde ma no me bla flɛ na ɔmfa obi aflɛ na ɔmfa nti me nkwa na ɛde otimi ɛde ɛpeke me kɔ nti me kan sɛ we footballer by me pɛ sɛ ɔboa me manyi me ho adi ankyerɛ no me pɛ sɛ ɔboa me na me yɛ me passport na ade ɛna ɔka yɛm sɛ wati okay okacha o se wati si ho ma me na ye hwe na ye nwra mu e wo Faith Homeopathic Clinic so for ma me enu ketua what dey to wonum na enane na esa yade na e ma general wa bi se woni padua no bibia e be koso wano e dia ma e bo sia stroke krampo na aka woto mfinhia aduo no aduasa bomodia na ma wonsa enka Faith Homeopathic Clinic for na efo ani echrem wa so e wa hene makokoben wo dia wontimi kwa so e do mo ma ne betudwa na watimi afrom be hu kwan yo befa so a wo betimi asa wo yade wo sese ya osa yade waposo nyina tutu yade nyina no ya asthma eka ho no wo se enkra so tuom Antieku Junction ena wo Kumasi ahene makokoben ena Takra den so Anaji police station wo ena wonsa ebekan bogo so American House na kira kwan e wo ho 0244 583859 and 0275 969414 obetimi asafra 0271 985374 Faith Homeopathic Clinic eye ahoto efie Salakoba Unisex Fashion eye boutique plakope ahosiesie hu nema panyina ho ne ye gide afre obax ahodo obeta ahodo ye gyegyemu ane boda form ema ne mema ntade papa bi jeans material try nie wo pede ya pama na se de ye pam ya ne nyina ebi wo ready made ntade no ebusu secha mesro Kumasi Swame Obenrom Hotel no ne Shafala Station no ena edi enhwene mo frema sakoba 0244 797215 0244 797215 FTA found one a company e bia one aba na almost say one ebota nyina no say wo boa na wo boa emebunu ama won dache no jaba papa bi atimi abemo eno ti wo se wo ye workshop papa bi ya kwan ya obekro wo a wo de mobile phone na say wo laptop besi wo na so aba so bekita na wo de edi dwuma apesika wo kwan paso eno ti the 20th of January ya Kumasi Technical University Kanike Poly SLC conference ho energy no ekoso bomadia wo pese o register free we yanye kapre enye sempoa frempanyifo no na agimo entremu 0249 506601 0249 506601 na Express Group of Force dadia no wadu betu find na connection men dodo na no ena wonom sonkofo blue wonom nua so anya wonom ne nyina ne sa wode usika twetwe di akwa connection man bi watwi wedi adenti na wonya rehemu e Express Group of Fonchen na won for akwanto hu nsem nyina akoda wonom obese akotena broche sua de anasa okodi dwumaso wote Ghana ha se ye dwade no pese akofa ne mefra broche saba for akwanto sem nyina akosha Express Group of Fonsa na woni hu dwuma ma ovisa ne ba ansana waje womu esika 0249 000448 ana 0555 550 067 Express Group Company Limited and a year count for the Amawo a Beheba Clinic Tanoso Patapani site Mamia Besi ho in hate Yadia Crown Claw Yadeka Krakamuntu Yacha say Aquasibro Nucra ya went to me and Twasiano Nyamedia Bibidro Kanya Domno Wadi Twasia Circle say Yadia Sono Ebusia Wajimwa Basobodiano one tatashe a yem konyasa bibino 84 nicha wo na a war hon some yadia be a
wo no what wani akyere mo e wo tano so apatapa new site mamia basic friend is e was 0243 345392 and 0506 460 208 Lydia Fashion Arena. Komadini asumadi esheme efri Lydia nchen mesra na kira kwan no ewo ade beba hospital no dinimua ewa ahojo runabout bomodia na kwa na chese enter the papa bi lazy papa bi a bit se brocade lace cotton lace kente papa ne border form e man ne mema ho ne ma papa trouser suit and ma ready messing tade bags ahodo ne mpaboa nyina no ebuso ewo ho ebusia bomodia frɛ ma Lydia is 0593 78 4494 0593 78 4494 and 0208 164 377 Kangen alkaline water. Numunso pa na enipadua nya ahoden na enya pomoden ni nyina no eye Kangen alkaline water eboa manipadua ne sipisita yade bia wo nipadua no bia wo nom senso we na eyi yade ne de afiri mu na de apomuden ahya na mu meso obesity kese amroso waye bi waye pompom fi wutu na akrentu adentina wonya Kangen alkaline water ne bi nom na wo hwe nkonya ye beye mo amofu aye dohwe no mo nom na amamo flat tummy na bibia akoso de amamo next kwan no ewo Brahma UGC anasa Tafuni Road Abawa Road Junction wa 0241 449191 and 0507 379474 ebusia SDF ni pedu one maya sabia ya to din se Akwentuo Heba Center eya no wakwa na chese eniema ahodo bia ma no eyi frifri wasini nyina no enye nika na naka ne chacha so tuntuntum obewra ho bebade ne so ase ne so ayifita basa enye nika bomodia no onupa ya wode ebadwaban so ya to di se Akwentuo Eba kemesha no nya bi na enam nsan ya de nso mo entu ase Akwentuo Eba mesha so no we ya from kro wanu mu ato ene wonsebo ye susu nyina no eboa eyi de afiri ho na ne krokro mo se Akwentuo Eba kemesha ko sisi yade ene ayomtim yade bi ha wo no enuomiensa wonya bi betimi aboa ama wasipi esita ewo ahoɔden mu ne padua mu na kira kwan ewo Kumasi Asafo Labor Runabout wo frɛ wonom ne o matwetwe nkomo sesia 0246 62 28508 0246 62 8508 and 0241 296622 na Akwentuo Heba Center for Etime Aboa medofo entemode isika na ma no osafra se yade a entimi emuamo mamenkɔ obrada ho ono ankasa ewo ahoma no so nti ono betimi aboa ya chense mpacho papa police all collect sir. Good afternoon, auntie. Good afternoon, all collect, sir. Yes, yeah, you take up. I take up. Edwuma mboko. Nyame adom no mpai bo na moso en. Pacho nyame adom. Ba ne se na kamu bo mu de obi nhya da nwura wasa na yɛkyinkyim mo nsa age usika sa de na si yɛwada roma. Yo. Mechia one wabadwafo ne wetiefo nyina mechia mo sonko kwan so. Ya joso. Yeah. The buy nyina ne se me beto kai bi ne madam fo ye wo yemi ni aprakupa yi. E beto kai Santa Fe e wo Kumasi. Na bra me ba aka kakra be mmadu enche be 25 miles. Eni jato kai ne ne edim nyina hye. Oh. Eti ma me frɛ nipa na mbeto ka no no ye ne se okay akoba ne sa enye ne boapa ya na se before ni enfri ono by se me mpene sa dia ene na ensagisi e court na court eco interpret law ne emaye eti data no matwe ka na free kwan so ababa bisi e fitting shop bia wo incha hanom na ye brother e friend Francis insien obi hu ka no sa fitting shop won timi hon ma na e nipa na fitting shop ne ne dia no Efrem me phone say brother bi the nyema ekọ trek o first ehia no de abepi inche han motonton we car fuel pumps okay lights
ɛna saa chargeable light here abayi to display okay nti okofa se hwia yo so akofa dadeɛ so no abesi nkyɛn to onimu no okay eti yɛn no ka kyerɛ sɛ in case ka no una na yɛ media sɛ manage yɛ frɛ sɛ ɛba ne sa yɛ frɛ bibi cut that front component no mutwa omutini ya bi wa brochire no mu de so na kyerɛ sɛ complete okay eti yɛn sɛ omusa me sɛ in case manage ho a ɔno okɔ Dubai kɔ fa saa ne nneɛma na ɔde kɔ trek no obetimi anya bi ho de abrem ne sense okofifa bi e de brain ni pani bi de bi na so okay why not say ya pe bi wo han ma nya bi enti e o me number nti me ho an ofre me say so ko Dubai Ghanaian driver bi o ho kusi ni so a wo de ko fa ne nema no ofre no say o say dunya ye no so wo de convert back Ghana scam a 160 million enti o ka say no ne board de do nti on pese me na onu an kasa beko na so kono okudu ono abefamu antu nya de wono from kakra no afam ti 2nd of April 2021 prekwena mi free baby ni court eba inche no frame ka mu se otika mu a okọ akra kofa plan akodu banam so na de na wandi kan frame na ya nwenwen no so eba putupu nti enya hwe okokodu Dubai honma mi number 1 ho a woni me kasa idie obebo mamane na se mitumi an ma send this Canada mpa okoduru ya na 4th of April and of friends so akwa kunya bi nunya bi na convert back Ghana sky 148 million okay na so in case me send this Canada man direct ya charging very high if you check na getting to 29 million additional 29 that's charging no it is idea obi a o send this sky free no amano every Ghana they abre no eti nko design pan be number be ma no ma send na nipa de aka ni sika nte be ma me charge na aba phone am see you ma nti me no send number bi ma me e ma me fe nipa no ko e ma also confirm ye eti ano me charge no ye se me fa 10 million additional 10 million kan na chira ko 158 million na me fa ma nipa na on fa kan ni scan no fa mbre no ampa me ba beduru ya na me ko send ni scan ma no eti me ho no no frame ka say o ni san ka scan no nti ade che na o chen so atoto ne nema nyina wie apaki o de agu container ono anti man fa ne container nti o de aka obi nyema ho a baba bedura na omna ko yin to ma me 3 months na me see you matin nti ehwe ni mu a ma 3 months ni drum anti nka me friend a story sa ko pim se later me sense big jana me started say me subject to questions and the other things no or status on me and Casabian in case me sending a message or WhatsApp or Beshan or reply me. And I'm saying no, Aquano fraud me. It's a mammy profit any now introducing to guarantees and all no. No name that you kumas and on Iraq and Mammy Conon and Cobona money. Most looking into a money friend, a brother who kumas and Lumina brother in our Faconos. Or friend, a brother nature and so if he say or started signing Dubai business and then say a trek in Okono. We few months and years in the whereabouts in the for now no the Omunim. It's a member here because complain former complaint my case in the court in magistrate court. Emma court my order say encourage Atames Bewo MTN. And by Kojiji Sane Menina Trizi Babi Humu maybe a nipa no receive MTN vendor maybe a we send this kind of receive and one Sunday because if you come see am no ba be fan kuma if you ain't han ba be fan kuma say be ko ban say no on in some case can we send him my brother no suspect we ba ma also confirm say yes and in some case ka waton dem MTN na sa dia MTN vendor ne dey on committee offense we na onye boni bia eti ebanse ne na sa dia omwa why the customer on in a business and has what abes and this can dey bia onim ba bia until brother so gitu mu e dey echo eye the workshop bia ewo glory here hotel was antase roundabout lie honmo okay echo hon by next Sunday ti echo yankotu obi until next day Monday no na ekoto ne nkra honmo ti busa no mu se ne master ne mai ya pen onyamba ti prepare baby tonight to tell you the whole day chinchini hwe no a be sa ba back be hwe hon ma ya nya no ni ja for ba inchi
To no question, I say my pim so I me side, me for police side, they ya pim so ya and to know send me young could be into me say some family program be yes, and more mutiny bony powers are quiet, no son of the side enemy young queen. Or Omra now, Omeboma manana say, and will be out on mamma from woman. That is a massive million. And what the Abu Hopana, Webina, Chija, Tarin, and then the other. Sanu, Pacho, a branch and your friend. As a corner crown from Pacho picture, no one more funny picture and Tosona, you read a chat crying. I won't share a branch here we are. A branch here we are. Pacho Casamami. A number screen also. Aye, oh, me bacha on one. Bed delay cranty. I bet why on one. Me bacha on one. Yeah, Nidino at Francis in Sia. Me bacha on one friend a quiz. Me bacha on one. Pacho was in a workshop on that war here for Glory what? Glory Hill Hotel. It was fantastic. A quite be a dog was a whole ministry was a him fine. A quite be there. And chair. Children year do run about roof. Remember, if you come for nature, but no year do Santas run about our left hand side. Quite not for Sabe Remusi, a year. Sabe Remusa, me bacha. So I honor hotel one tea, no one shop on one and chair on mope. What be fear, Kawakuma to Yamwati? The apprentice me and Sompa Nkomo for a bayam and agents and what it. Me pass you. See my dress and so now what attacking Nama. Ne corning in our me and the corner sem ke 20. We I be general being patron to come out so ye me na say. Breast sem near best about one chair why. Me patch you. Aye. Me that was surprise. Yeah, that was it. Police officer, yeah, and nay. Aye. A branch here friend a quiz. We man best on it is to be so a quiz. They are now quiz money at the film. Did you Cassandra Francis in Sia? Well, Bupa pay for Susani, Becca Channel, and tell a picture, and that's on Part TV. So, no, and I bet me up on Facebook, some Part TV Ghana, and now some Pana 3.1 YouTube, some Part TV. Now, also, I question maybe now when near channel, so I be when near flashing, so now, so one my son at say, I will see a young call Mrs. Champon ho, na young tonkra, and Fama Brante Wembra. Why me dance pa mami why you just say and na mafo retail ya wo mu etumika apeska na ehu pa o hwese obi kura bi adwuma na wo fa fence obi di na to ano ohun se wo bre ne ho ase wo wani mo nyam te se pokoro ma ya wote wo no ebe wi ase na akoye nwonran ba se de onkasa so enti just hwe abrantia kama say edi ba de pa na how so your business obi a recommend you no obi gu wo ni ma se poto eye sika ni bidi entra what do Dubai wo your business say enu 200 million kra now the gu wo ni ma se enti owura ye ka cho ne say ye de wonya ba ya nya photo yi aye de ato video so yi wotwu mutane betre ye pe kra no a ye sabe kan Prince ni we say kura no just say no dwa say o tie ni kasa anything o tie we say ka one touch and so no me baby like I was say complainant 10 accused just say oh yeah papa yeah then I say that's one from right answer in some no one ye emfata owura tie ni ye ka kire won wompa won se mo kude and now now from you abeka kire first carry bra we dey 200 million kwa we dey ye enkoda sika so bra dey say ya na honto na mom ne ka kire say ache wo be si hu okay ya be hwe na ya gina esi hu no so asema saba emidi fo yenko abrotia oh say we are atente ho eta obi ato wo no mi adwene ene ye ma sojafo police for migration for fire for custom for man ya na immigration CID for omo nyina police officers okay ye ma every abamu penifo besin kuraso nyina all the forces is countered by the media otherwise the media is the power and the society yeah they want to mean papa. It is the media who has the power. It is the media who has the
The power in the society. In the society. In the society. Go. Maria Mediasia mom. What is here? Your mama will who say yen. You got the power. Otherwise, you can shoot the television and the screen. Because why not you so bossy my dressing? But in your channel. What is here? Abrotia. I said I'm a fire brand to win. You be see more approach for being to make up of Facasiano or Mutian. Assembly the assembly must say media and come. Once a young posini, Quabrania, ne poire say, no for a teagono, one and then one bassamono. A bit of chiauto. A do your posini, Nasa assembly do any more, and can say posy for Naka, Bonipa a brand why day. Actually, no. What is here? Yes, I for Flemois, who see media there, Yankasa. Whoa, I think the what's about chiauto. I brought here, maybe we are posy for no. Me catch up until say, as a small boy like this guy, a young man like him, now what's statistical bobra, a copy favor. Nakanya, no means some not pretty ditchy. Naka branch like this guy, Nako poem when you crack. Naka ultimate go to buy bar, Naka near must satisfy pija, sa contract to a count to me a ya. Aka another contract beba. E didi ja ni manam. Ade kitwe bi se won se somwa etimi boa mane ko ye. Hwe se wei e be se wo niema pa. E be se wo ye di o. Because now doing se sa tam no. I police ni sa ko a etu wo na obetini mama no. E na aka fe o no. Masa se wan hwe di ya unika to beteba na unim. Abranti efe say your friend Aquesman and Francis in Sia. I will tell you, Ghana, you cannot sit down and quiet to eat. What do you touch in the we are footballers, no tennis or Syria, Jackas and Manabri. I brought you in Quasan, what do you know? Mama Casa, I brought you Quasan, what do you know? What do you show me? I mean, I'm cursing me if it him. Men Casa be young Hodma. What do you touch at in the name? Men Casa and Pesica before. Akwa kopeku saba wo be hu ka no adwuma ni bi na wo ye e di na wo so ye aso boa me ne bi nya mu gidie na se bi nya mu gidie na se sika ba be to na so what ji sika mu be get 200 something million 3 years what is kana chauto ye kwa ka osiboi ye flower osiboi ye no kasa osiboi ye family ni bia ne unu obeduru ha no na se sika we nya manenka obi won mo say odifo ana ya mu so da bi Yesu Kristo tinte so go fom no wo de 2 million mo nya mansuo se ka anko se bi for ye dey ehuro ni so e di se di for police ni court na anya ya abrantie wo hwe no de ye beto tabelo ye beto pete abrantie sika no se wa ma metu sika na ye beto tabelo de so international etwo ye beto bote okay ne ya dia to ne abo dia to so etibitua bentis kama no police ne ne tutu abotia sika ne nya abiti sika enye kokko sika eye sika mudro eti se ojo bisika so da dia ma no na wo yele djuma ma no eti abate fiscal mla ye man 1 week obi ye fe no siri nko wo fe na ladu wo fe na wafa wo tie na wakate no but eye sisie ene kwasebuo ana woni bu nipa obi wo hwe Sompa TV mo hwe ni YouTube mo hwe ni Facebook wisramo we criminal enye we nko police kura no de ni na wo police ni eno wo de ni na wo etu obi mo de se be cha branti ya diska bi court e hwe no baby odin wo se no onyankopon enyi ni mra ne nya me entwere kaso e wo ne nyuma wo ye ho be da se me so me da se chairman Sir Judas also odifo no e said they also pray wo chair no mu Facebook for ye nuanu mu yeda abedwafo ase wonu makasa na Jeremia 17 ne kan sen bi wo se de wo pa de anya na wanya no kwan paso no ote se abo akokohwede a obutu nkosua enya ne dia so obebu ne nemu afa
na ekyire no obeda no okwasia na ewiase yempele ye ho empo yesenya sa moja na ebeba abrabo ye ntoboase na ya na wakai ehu sabone aketua so no enoa ene owuo sa wo pese wonya wo ho a yemfa kwati kwan yemfa kwan bone so eno menka wo bia wo fa adwen bone so echinchim ne yonko nsa egi na japade anase ne sika mpempem bible no ne kan eti ye ka kira Quaceman anase Francis Insia say de wadwane no ono nanim baabi a wote ye de ayase ye de we bo kokko please ni no waba fie ye be kira no kwan there are so many ways to kill a cat. The first year physically ye hu no it doesn't mean spiritually ye pe wo kra ye nya eti ya no hu sa da ne da wonum nso na udidi na wonnanti asase ya ponuamo aso de ka hu si atimi sa anua de ya de ma ne ye betimi anya wo na ya ye mpe bone ye pasumdue wa ha se nom eti wo bi ni mabrantie ya woda so ya da bia meka mesi aye contractor for no mabuo na obi apama yitoma be de ho ono a ontua school fees free free senior high school ntino and to man pama na wo pama free no pam no otua ye free bia ye tua bia bi bekam eti mesremo monhwe na momma na sonte anase na busuafo asonte na wono mentimi emeyi kan mfiri onye sa de a asem si a ye ka sepudu onhyehyɛ a ahwɛ abre wati ami twam na sɛ ye bi wɔ hɔ a aga sɛ ma menton fa na so menkɔ hwɛ mani so ade e ba san so a dabi ai enti wono mo hwɛ no so mfa me abusia ye be kwa wo ma no se na me say Facebook for no so ye be kan ka message se no enu ti ani da so e ba clinic me so diabetes and eye SCI sa hodo be ma waye mre wo mpem ana se wo ba unu fususa opese mu yedu kakra so fo mu suso mu a na ma hu say yes enam no mu kra mu no wo ton so afam opesa wo de me de na medium sa wo pe me de ni bia na sa wo pe amesa to bulumbu ne de ni bia be so ya Abraham pamsa no mo da bi empanyifo ni so mu a tumpulupufo na ya empanyifo nam pacho omu so mo be so mo dinam ana omu di aduane ampacho bo ma de ni da so e ba clinic ebuo kwa macro na kisa fitam na abehu no 0243649115 0243649115 and 0242655325 na Bolis be chicken ebusia BBC efia kokko bo made na dwumade bi a wudi o kire nyankopon ya adom a ye ne eye nyankafo ekoto nsedi wo Heroes Park wonu manam ne bia Bolis be chicken ene ye de eye aduane jollof papa bi na yeko chenyambo ekodi ne wono wa ma bia wa yo ho ntie no ye beka ho asem ansa na ya sore bo made na fo ni chemo Bantima High Street asanwasi Drum Santasa runabout Poku trading ene miamia hodo wa bra wo frame na wabisa baby a eben wo 0544 444453 0544 444453 Lossy Herbal Center the Virgin Doctor will buy and finish edionum 25 years and our day edijuma and no de will be and until Lossy law care no or say ya no when you be and then musaya dear the wajen wabaso boy a tune one time at the amount Sansuna Lossy Herbal Mesha no so ne boy numbia Winipediano at Tinkabem a judge and announcement be BSCP sita 0242133577 Sansuna Bishop 75 Enterprises row a good year papa ne board da from fear ne war Abyss Plaza plot number 17 Emrom Kumaso Bay at this year jump hall 0598 585219 and now 0554 304135 Tabita Clinic aya na me bo we say so anache say ma fi wo bi pa fi say prostate yade yi ena de ne call ense do ne nyina ne sa wo se da wo kwa da bia no or ye free prostate screening any free diabetes screening si che yade no wa bra wanyo kapra nya osempo a fa sa kwanya no so na eda wo kwa da fo ani kire mu ewo eye so for alignment en hwe ni mu ho anasa wo de wani kire mu wo Enkramadina Fast Ford Bridge Ultra Atomic Runabout na wadru wonom ewo yade krankro bi e ma wo mabi wo ho ene eye che se wo sa wo ha nyina no wo to ase 0260
196219 and now 0202-347-647 na nyameche akwada ne yakopon ede ne yes entrene ede manipa abrabọ no mesro yawada bia no obehu no ewo sompa fidue ma senti no obetimi afa number way na wabuki sebaya eda ya wada obetimi ehia akwada no na sentrene so no etimi esi wo abrabom 0535 897699 0535897699 na bibia so etimi akoso sompa nyame ya adoma wo chena ye behwe ne nyankafo na koto nse didi ye be sori ye be kan no ho asem line no ye bia tum 0551931931 0551931931 and now 0548-931-931. Made up from Pacho Mahain. Hello, madam. Afternoon. Good afternoon, Pacho. We didn't baby out free. Pacho. Pacho, Dano Hoka Crabby Maye. Why? And I and someone can see Dano who ye my age, baby, ye my name Casa. Okay. Yankasa and Shas a bit more. Pacho, say more Sanko. Okay. You never been a long story. Also, near bad hang. Okay. Pacho, your phone number near Befro, why? Pacho, yeah, that's it. Made up from Pacho, good afternoon. I will say about me about 0551-931-931 and now 0548-931-931. Plus in a year will be able to about first 140 million 48. Hey, 148 million. Me Pacho, good afternoon. Good afternoon. Aha, now what's all if you did only a cassa for phone, no why? Yo. Pacho, my auntie, would any baby out free. Because free, a more cassa. Okay. Well, do my moody, Yadamasata. Yeah, now the police in po and I didn't see you. Yeah, air caution. I was thinking, I will be a super. The same one made me nearby. Ne bra school a cop. TV so first Sika, first Cabana Band Sika, Obia Sika. It's simply the royal band. And you know, say I buy party and all your someone said TV show and go focus so sana. Yes, you go for sick and some papa Obia office what be so we yeah, no sorry for the anyone. Me don't grant Nana one in Granza NKZ. And now we are there. Come on, so I'm over. Now I don't see I never going to the fire do it. Oh, if but beyond them, we are no internet. The reference on first camera and Honton. It's yet, I bet me about Tom Cremokraho. Me Pajo, me more home, me dofo. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho, di baby out free. Me the match with Cassie. Okay. Police will be able to catch you. No, when I want to move to my pa, the Cassia boy for Ghana for the farm, the match. Yes, so yeah, that was same dofo. Pacho, good afternoon. Hello. Medesha wadaroma frafidi ene ho man ne nkasa mfa phone nim why? Okay. Yentie wa wodin baby a wo free. Me kasa fi ama kokko me. Pacho yentie o. Pacho. Omo ba TV so na de bia no. Omo TV so na pesika baji we na me we no. Pacho minister be ne first so na wasan ko hwe communication minister and NCF one na wasan ko mo hwe too much Ghana is Ghana na essay yes ma mo kuma no yate
ya famu de bia ne say ya brusa ka so mbetie so mo aso adin o say you ntimi nche madam for my hi hello good afternoon Hello. Me pacho good afternoon. Hello. Odo what me ka? I'm a tonka. Pacho we ni baby a wo free. Me free mami ko wa from place. Mensa Godwin. Yo, how for nyina ho ye de? Aha so a from place na amanfo bu afu e wa from place dan sa. Obed gada ofisi. Now honey say obi oho obachi ona no ya adwuma obachi udi scam ko akoma na yi so bafo adwuma fo adwuma mu oh and there bra ochina bra adi chance ya ni wa you abofon yeah be sorry ade ma ne betu dwanti ya na wa frɛ why obi ebu e be hwa aju sika ma last caller good afternoon hello me don from pacho ma hi wajina so acha ne yepese ye fa wo yenhwe good afternoon hello pacho yen fancy ase no mujina so wonte yenka na ebusuafo okropon de dom ya so for tena sema me there say so for wona me bema pacho ya atwen ma me nsori ansa no wakonye sa obi bebo me hase no mu a wo case ne kunu bebi sa nyame ya dom no de dom ye ne a ochira ya memenda na ye general bosome de toso no me de ye din kan aboma ne ase January 6 ye kwa eye Heroes Park Baba Yara Sports Stadium ho na madaro ma sompa hyede adwumedi ampanyimfo de hyehye so ntino ye tire ye nsem ma amoso moto mo ma ye no ene ma amode ba ye na kurafo de no ya che wie na nwisia ne nyanka na fi wese de last year no ya ma wo be fa ne ma no ye se ye ne wo mo nyina ekoto party kese wo Heroes Park ye ton se didi ye sa na china de me se ma asa nyina buje nyina no me de be hie mu ho e hya meche ya brant ya ba kwanya emfie miensa wa yi Heroes Park na me ne na di asa me ne me ma basis ba yi obi a Heroes Park wo nkwada na me compacho only 3 years amen me so mu so ne me sa ene be mekoto no ma ye pene yasa eti wochina wo so ye pesa wo beka ye ho na wotimi boaye na ade arekekere nsem man kwada obi ho hu ne maame da hu ne papa dai ochina nyame ye adoma na dwumedie no koso madaro mamu de bi aba na nso yesi mokuma wa kasem betwa ne ti na agro na timi aso na asise pain enu ti kakra bi aka wo nsam no ketewa bi enhya Fabra Sompa chede so wate na Nyankopon eye adomo a ye ne eye offense Sompa party with the offense ye no mokoto nse de no enema akonkan biscuits na wa drinks na wa nso na wa de bi e de cha kwada ebe ye no Mr. Fabra ye eye sika fam a 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 29 Pachomo Fancham 0241 272990 dia wo bia betimi dia fa so wo ka person de fam enu a enyemre no ya papa ba ko frefre dum o so ama ya spenta mienu na chese ya sedan ya de man Mr. Dramani wo bi nso na person de fam enkwada ne ko fa bi asante man po be kwai konta asem ya hodo pi nenti no wo fu won so betimi dia maye ne de agu ka ne mu bi ne de ko de wo bia no de wo don sem no de ma so fo po kwabra sima ba ko nyame ya adoma wo kire dwumedie ya ye kwa ko de so Sompa party with the orphans Abrotia amfancheme wadani abrotia ne kwasem papa de wo ya eboaw di wonim eyi ofiri san ene ngwasem ema wo madi o papa yim papa ya wo ye na ate se wo tususu ana wo diske kogu bank ada ho akire wo no timi yibi to bi won mo se me ye papa mi hu so da bi otamu ne nyanso da ho bekire wo ahoyehie mu a seta de ne mawre ya bo no sa tere Nyankopɔ koponi bi no de aba bedomo eti boa ne ye nyina ye nkambom hwe hye wo manifa ne sere ana o memum
etiem ye bu ba ne gise nhyira wode ama ne ɛso ne ntwe de eti de oyi ntoma de oyi sika de o maka de o ma petrol ene diesel no onyankopɔ basaya do on ye hwe nanim ye de hwe ne so wodie kakra wo no onyankopɔ ne gye te se bafa na anam amamina no ye kurani na akyekyekyena chi a ne sika kan enkapre na wole ko ba fode no yesu hu ye no se wedie ndi wo nyina no de aba no wodie mo nyam ne buso okay odafo papa ye emre ho da ye papa ne yenyu boni ye ne nyankopon fa katua pama ho na osoro na ho da asase so nya de ye hu ya de etu o china nyankopon ya adom a Dr. Blaise Foster na dawruma ene moso mo dawruma o me ye kambom o sisema ye kunafo de a me nya me manketoa emom ne namba sabasa ko hwentade ko hwentumba ko hwempoboa ko hwe kaya bo ene ma ne doso enya asem keto enti ye beda o munyina ase na o kira so no ampaye bedwa okay no dumie no pepepepe no wo start asim na donko ya dia ba ko donko ne ye de dwumadie no astate abaso o de kopon hye wo ba beboa yen na wonye okese pa me say champon 1 minute won here me da se pa won here won say tete wono ye nananom wo mu bobra bi na wo mu ne di nya enkrofo sa a sacrifice no ama bi mu fie ayeya bepem enne enhira awo fie honom se wo hwe doctor sebio wonye panimu bia so ya kokora enso adwene ye de ne tirimu no ya na metimi transia chese eso papa chese won pesika ni nyama na muro na odi eche na wo mu nso ya omoboa no so mo nso pesika ma na muro na omodi eche ya adwene papa ya sebedi da wo mu tirim eno te so no wadi ka eto na mo ne se nkrofo so amonte se ye nyina ya boa yenyi yeyem ne yemfa emwa na ne yemede kra ne se enema no waboa no ma aginsemu enti no ka ya yede ekro nyese woni bio ebi wo ho enso wo se enhia no nkwa onye den wonfa munyina mo meboa wo a wo ka wo bibia fa meboa na ye kanye didi hu na ye kwako didi wo park won mo emo de se akora bi adi bo no nsa achedi ya offense wo de bekọ wo mu ya achedi ni pi ne ye ma wo ya bag ya edi bobo ho enya sanketo a na mo no wo ye ne me se ne se wo me tro with them because if you did about 3,000 wo me tro with dia card wo ho enti e bia broso ntimpanyimfo se ye fanto monim se obetimi aba sompa se 300 sansan obi a okita enwisia ne nyankafo a e bia wo no wafom a wo hwom betimi de nkwada na ba no ma baji bi sa achede no ya package bi kama ye de bema wo munti esre se obi amra meka o mi se champo ma ebre na so ye fa ensi ase nom na sompa achede no ekuna fonto ma na mo de be che ye no empanyimfo se obi ba program so na owo ehuyehia mu aye ma ne binti no me se champo mpacha ofa we say ma na ababa wa wo de a wunya aye no why entuma we government pa wo de government we de nye se ehwo ahwo fa government papa sompa ye ma ho te wo ba ye se be obi anyo kapeba ya samo ska kwada tojo ne di aska nyina wo di bi ekọ ya samo government wuti ase obi ena di aba ese yemfa emma asembe na wo ka kire won mo ya asebio wo mu hwo mu yem ye adoye edema ye no ma ya ye ho akire ye ni debe na wo ka so mo ansa ne hira ne dance acha so ma ka chose nya mi hira mo bebi biala mo nya fili nyankopon hye wo mama mo no nda bia mo nya bi no mo mfa ma ye ni bi so ma ka che na sumpafo mo anya mi hira mo onto mo nkwanem yeda se ebre no aso agudie mo akonfo ne babet na se Facebook for Azul Tahiru Mamata or Roma Hill anti me da se what da bia wo hwedwumedie na Prophet Collins amo wono se Ghana fo bi wo ho a ya wo mu ye wo se ohweye from Barcelona Spain yeda se Richard Kerry Dixon also ohweye free Frankfurt Germany Philip Abochi or say good afternoon the man central for ye wo Ghana ha se no
no nyina wase Ghana ase no nyina obi e complaining bitterly ebo enkran ene nsawam kwan no so yo wase kwan ne de enye krampa chompanyfo ne behwe na o masiesie wai Ohima Regina, what the ILPM and now complain son, society and on what I don't want to say, Bebo, one way you know, and I was say, ILPM now, but I am with my wife. Yaquanica cranker crass and Medina ye fair. Now, Emmanuel, I see, I don't say. We see warm and joyful New Year. Thank you so much and many happy returns. Was in Yakopon Koswa Maye, Emreya Yankaye, Nanyakopon, Enshaye Piwodoy, Papa Paye, Janice, dear Penna. Or see, you guys are back. I know Yaba. Nanyame Adume Drado, he need the bets nothing. Now, my happy New Year. Emma Conconsa cosmate for Nina. Janice, dear Penna, so I hear. Oh, you was say, di blonya ne pa ohwe mani majane se me no nyina na di no ofie oba pa Christina no ya da se ana ba fo wa ya da se oyi bobo ati ne behi ya da se papa yes anso na arena se edu entry na ekuokon wase abrante na oba o na se omo so wase se you obi a wonim ne pa wa busia ya di si ohima ya da mu nyina mo asem amudi biba ya YouTube fo ne nyina so no nyakopon enhyam na ekuokon ne ma bra ne mu amaka nyina no me did ohine ire ma me akua yeboa esiama IBJ happy birthday pacho mo fa ne to so ma me minister IBJ say for happy birthday and for Emma Sarah Dankwa mekwo penye yo no Assemblies of God bokanche we free message da pa enche ma me nyame pa na yes ready ama why nyame ton kwanem oma kwatenti ahoden ene apomden wom oma wonsa no adwuma enya nkoso no oma ni wonso wonsa no aba eme why ye chia papa ye yamwa woda pa busia minister BJ ne dom ne nyina lami na papa bi wono so boy ye chi dom Mrs Mary Ekuban wono so na ye na woda ma me papa bi nyame pa ensure no ahofe no nyame fa ho ensure boso ento engu so happy birthday to you Ohini Jan aye and so ya de awodi birthday happy birthday to you big bro nyame pa ene yesre e de amalo